Facebook content monetization mu ho zo si dinga good news khat hi he chui phemi tia hi le tu hafta he bonus na mu thai ding chance nio mi na hi chi bonus chu hoya ham a hi lowa hi le he chui ti ke bola le ki mu thai ding ham ti chu video ka hin sai ding hi en he chi sai ma sang wa chun ka channel hi subscribe na bol nai lo la subscribe min bor pin lang chu le like comment share nin bor pin in tim na kan ne he Hello kanami pite ho amasan ka ngai lut na le ka jana sang pe no salam ka hin bolin he tu ni hi hapta ki patni ni kho a hi to ki honen weekly tak so jo se jong imu so ke diu ta sanom ta in hi chila a chun tu hapta he bonus type ni hi mu thai ding in au mi ne hi chu iti mu ding ham a hi lwa hi le iti boarding ham ti chu video ka hin ve sa ding ne hi kat pen hi tu hapta a nikup sunga hi mu te ding hi en chule atam je pa a hiya hi le may date it chan khu hi chi ka khu mu thai ding hi en hi chi a chu hi chi tak so chu iti complete bola a hi lwa le hi chi bonus chu iti mu ding ham ti chu video ka hin sai ding hi en hi a chu video hi apana pat a chai chen thasilo ke ya phata wedding in tim na kan ne he pin hi jong le bonus chu hoya ham a hi lwa hi le hi chu iti mu ding ham ti chu phone screen langa ane ve taute hichi Facebook a bonus ke ti hi content monetization muding hobo hi en amunai lo howang chun na mu theinai lo tu hi en hichi content monetization mu ho jong chu hichi bonus pen hi abona ki bang lo hi nanga yong chu mei thei kya yong he chu mei thei ani kho adet elwa le abona si dollar iza zari them ti ho hi abona he chum mei thei hi chi a chu hichi chu lhom na fona patani ki chengin lang ke abanga hi a uma hi hi le ke ka sai bang hin ni bol la chun he chu bonus chu namu thai ding he ti chu ka hin sai pin he in tu hin he che bonus chu hoya ham ai lawa hi le iti climb ding ham iti mu thai ding ham ti chu ka hin sai pi ding ne he chun video he pana pat a chai chan phatta ani wedding in tim na kan ne he ama sapena Facebook an lu ngai ne he Facebook alu nin lang aban le na profile chu click bolin lang aban le he tam tinga hi le dashboard hi click bolin lang hele chon hit interface gu maintain aban le chung langa ning langa monetization ki ji pen hi che click bolin lang aban le hi chiwa monetization tools pen hi content monetization ki ji pen hi che click bolin lang hele chon hit interface gu maintain aban le chiwa hen kai su le chon chiwa noi langa he view detail bonus aban le ani na a hi earn up to $3 bonus at the end hi che bonus te ni hi na mu thai ding hi chiwa hin view details pen hi click bol la chon hitin interface ngo maintain aban le hi chiwa hi ken group post veithum ka bol pha na hi thum hi ke chai hi tan tai thum ka bol bia hi le hi chi $1 bonus pen hi chi ka mu ding ai tai aban le hi chi hi iti boarding ham itia hi le hi chiwa create post ki ti pen hi click na boarding aban le chiwa hi video reels ham hi lawa hi le photo ham kha chu na la do ding ti na hi chiwa hin example a chiwa kalim pen hi hichi ka post ding hiya hi le hita he achunga he text nya khat ka ji ding good afternoon tai ka ji a aban le hitai na ji chai tinga hi le next hi click bolin lang aban le chiwa hin chi la he apoi molai ta chu hi number 1 ip ki jam post audience le public hi ngai who can comment public hi ngai sidor option wang hi na koi nom na koi ding na kon nom na koi lo ding story share on story ki ti pen hi on ki bolen chutile na story a na post ho chi ki on chat ding hi en anoya chiwa sharing to Facebook group ki ti pen hi anoi ho sim le chon hi chi pen hi na click ding aban le group na jawn ho huk chang ki ta do ho zo si la hi khat pen hi select na bol ti na hi chiwa eligible pen ke a group thum chiwa group thuma blue tick ki bol na thum hi chang thuma ko na hi thei ja chu khat pen hi ka bol thei ti na hi example la Koki entertainment ni select bowling katin aban le echu back ka bola aban le chiwa he post ka bol de ai hitin post bola chun post hong chin tin aban le na screen na chu hong ki ji do ding a hi hita chu na post tai ti nga hi le abon in back in lang aban le na profile chu khat ve in bele chun chiwa he ki post ai ta he aban le bonus pen chu iti ding ham itia hi le nung chi kin in lang na profile a dashboard alul kin in lang aban le monetization rule kin in lang aban le content monetization rule kin in lang
hi chi wa na bonus pen hi tu a na bol chai a hi le hi chi blue tick pen hi kalding hi poin 2 hours elwa hi le minimum 3 hours lu hi en hi chi 3 hours zo pha le jun next step hi hung chi ding hi blue hu ki tik ding hi chi blue chu agup vai na chan alhin tenga hi le hi chi bonus hi na mu ding hi ti chu kain sai pin hi en abana dinga chiwa $3 bonus pen hi ticket ham itia hi le simla chan hi chiwa hi view detail pen hi click bol lang hi la chon hi chiwa hi May date 8 ka hi dollar somlanga khalit mana hi le chi $3 bonus hu free a kamuding tina hi chi a chu hi chi hi na muno ma hi le ha bolen lang dollar somlanga khona mujawa hi le hi chi dollar thum hi free a na muding tina hi hi ke ya ho 3 aum tayen tu ni ka he dollar thum ka mu hi en mi som le ni khat awan na la yen hi chi sunga hi dollar som langa ka hit zawa hi le hi chi bonus chu ka mu di ti na hi ye chun koi tabang hi chi bonus hi hello o ma hele hi chi wa ko na ni ki vet wa phata bonus ni ki bol even team na ka ne he je chu weekly challenge sa zo u ma hi point hi chi hi chong le mundanga profile la hung mo pot do jing hi point ja chu hi ta hol do thoding a hi ja chu ka hin sai pin hi ven ye chun phatai ni ki bol la chun na mu te te he ti chu 100% a ka hin sai pin hi ven ka video asai chen hin ro zo si chu a ki pa thu kai sejen maba nang support ni bol jing pe divin team na kan ne ye ka ki pa e